अहानबद मरोइब पाउ लमदम असिगी इशू सिंग तोखाई तोखाइब वाखलना मांग थारगा मागी अनिंगबा पांबसिंग चटनरबदी माई पाकंगमलोय हाइना CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोमबन हाइख्रे अमदी वांखै अयांगपली लंबी मतम सांगना सेमदना लाकपदगी लंबी असिगी मफम क्यादा ngaraंगदगी हौदना मतम कक्तना लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिंख्रे खुरुमजरी ISTV बुमिटेंग ताबिरी बपुनमो पुतराम नोकचरी हौजिपाउ संतोन पिसरी लमदम असिगी इशू सिंग तोखाई तोखाई वाखललोन मांग थारगा मागी अनिंगबा पांब सिंग चटनरबदी माई पाकपा ngamloi हाइना CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोमबमना CCSK की तरागा माथोइरक सुबम पोकुमोन निमित थौरम हाइख्रे वांखै खुनौ सोबम लैकाइद लेबा सिटीजन क्लब ता पुनबना अमत गाइरब लंबीनी हाइबे हिरमस पांगथोकी थौरम अदुदा लमलाई AC की MLA खुमान ताबम इबोमचा वांखै AC की MLA थांगजम अरुण कुमार अमदी CCSK प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोमबमना मरुइबा मियोइ सिंगना सरुक याखी लोइनना थौरम असिगा मरी लेनना लमदम असिगी थौदो वाथो क्यादा मियामगी असोपन यावरप मतमदा थवाई यावना मथौ पांगथोकीबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर अमदी पाउमी यावना तोंगान तोंगानबा लुप कयागी लुचिंगबसिंगदा अचुंबा खदोल तमदुना इकाई खुनुबुतकी जितेंद्र निंगोमबमना मखा तारादुना हंदक पांगथोकीबा संगाई फेस्टिवल असि फेस्टिवल ऑफ टूरिज्म नते फेस्टिवल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसरनी लमदमसिगी इशू सिंग तोखाई तोखाई वाखलोना मांग थारगा मागी अनिंगबा अपांब सिंग चटनरबदी माई पाकपा ngamloi मरमसना अखोई अमतोइना पुन्ना चटमिनरबदी इशू सिंग थेंगनबा माई पाकपा ngamgani हाइकी तोखाई लंबी चलकांदा तोखाई वाखलोम मांग थारगन माना अनिंग अपाम सिंदो अदुना मांग थारग चटमिनरगदी अखोई लैरिब लानसिदी अखोई माई पाकपा ngamgani हाइबगी थाजबो लेइतबना मरम ओइदना अखोई अमखक्तंग ओइब लंबीदा तोंगान तोंगान वखल तोंगान तोंगान आइडियोलॉजी लेब तारगसो अखोई अपनबगी ओइब इमा लेबा नुंसिबा हाइबसिदी अखोई खुदंग तो लोइना खनबनिना इमा लेबा नुंसिबसिना मांगदा थारकांदा अखोइना करी कंप्रोमाइज ओबा याबगे अखोई मसेलनिको मतोप नते असिदा अखोई तोंमिना कांदा इमा लेबाकसि कर्मिनसी अदुगा होजिक ओरिबा इशूसिदा ngasi अखोई ngarang लुसिनगिबा संगाई फेस्टिवल से मखुनदी अखोई लमकोई कुमहिनी गाय हाय द फेस्टिवल ऑफ टूरिज्म इना अदु अखोई मददी मदु हाइनिंगदे मासी फेस्टिवल ऑफ सम ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ना माय हाइनिंग अदुगा नमथादुना थंबिरबा म्यूई कांगुसिंगदा हेन नमथान नबगी पोरम अमग सिनबा अदुगु कुमहि मनी हाइना आई स्माइना आई तेंतंग थमजगे पोरमपाट क्रॉसिंग दगी कोंगबो फावबगी वांखै अयांगपली लंबी मतम सांग सेमदना लाकपदगी लंबी असिगी मफम क्यादा ngarang दगी हौतुना मतम कक्तना लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिली ngasi पोरमपाट क्रॉसिंग वांखै अयांगपली चाकप्रम लेरक मपा अमदी वांखै अयांगपली निंगथेम पुखरी मपाल ममांगी लंबी की सरुक सिंगदा मफम अदुगी मैरा पाइबी अमदी इमाइबिल सिंगना लंबी थिंगबा अमदी उवा फैजिंदुना अचट अवोंग सिंग थिंगकी लंबी थिंगजिनबसिना लंबी असि फाउदुना चलिबा मियामदा चाउना खुदोंग चादबा पीख्रे लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलिबा इमाइबिल सिंगी माइकैदगी फोंदोरकपदा पोरमपाट क्रॉसिंग दगी कोंगबा फाउबगी अयांगपली लंबी असि चही 10 रोम हेना सेमदना लाकली हौजिक लंबी पाकथोकपगा लोइनना ड्रेन चनबगी थबक खरा पाइखतपा उरबसु लंबीगी फिबम असि यामना फत्तबना उफुल का हेना होबदगी नागेत लेरिबा अंगांग अमदि अहल क्या लैना क्या नारकपा यावरे असिगुम्बा फिबम अस मरी लैनबसिंगना अथुबदा लंबी असि सेमजिनद्रबदी खोइ शाउनरबा मियामना लंबी असि तौखाइबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइबगा लोइनना लंबी सेमबियु हाइबा खोलाव क्या लाउकी अखोइना चंगलिबा खोंजंग जे ngasiga anirak suraba खोंजंगनी अदुना अथुब मतमदा लंबी से थूने सेमदबा तारगदी अखोइना तौखाइबदा कनागी दंदी लेगे हाबदो अदुमति पिबियो अखोइ यामने इ कारबनी लेबि याते अंगांग बिसु मपान थोको याद्रबनी आजे वछि थोगने हयंग लोग थुंगनी अदो अथुब मतमदा जी संदल नियो कलमदी से सेमदबा तादु तौखाइरनी लोरे लंबी से अथुब मतमदा सेमबियो अमदि चटपा यानबा अखोइगे मयाइदा सेमबियो नागेत सीजन नरिबा साइबा ड्रेन सिटी बखोइगे दी चपचाबी अमा लैखबनी अदुना लंबी सी अखोइगे उपुन थोपा नोंग तागना लैनांग थोपा उपुन सिना मरम ओरगा नागे की अंगांगसिंग अहलमन लोइनमक लोक थुंगबा एजमा नाबा असना चिंगबा मयाम अमा तोरकपदगी हाइरिबा लंबी असि अथुब मतमदा सेमबियो हाइदुना अखोइगे अयांगपली मया पाइबी मनिंग अमदि ममांगी इमाइबेल सिंगना ngarangdagi changsilaiba khongjang ase akoi lepa laitana yanadri phawba changsin jakigini haiba wafam ase media ge thongda thamjari khongjang je ngasi ga limit nini suna changjin jaba haujare
अदुबु ममांग दा अखोई कयारक हन्ना लंबी सिगी मतंग दा अखोई सेंबी नबा हाइजाग्रजु अखोई कनानासु ताबीद्रबनिना हौजिकि मरी लैनबा अथॉरिटी ना अथुबा मतमदा लंबी जे सेंबीद्रगदी अखोई मयामना अखोई लेपकपा अखोई लंबी से तौखाइबा खंगे गरी खंगे से अखोई ने लेपकनी अदुगा अखोई हुजिक लंबी से यामना उफुल हौबा मरमना अंगांग कया स्कूल कारिबा अदगी अहल लमन कया दा अखोई लैना कया लाखबगी फिबम दो लाखरे अदुना हौजे अखोई ने करीचु वाबा लैतना लंबी जे सेंद्रिबा अखोई खोंजंग जे मखा ताना दुम चथागी गनी अथुबा मतमदा लंबी अथुबा मतमदा लंबी ayang paligi lambe हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हैंगांग चिंगदा अहान बोइना सगलखिबा रोपवे प्रोजेक्ट अयाम सरुक लोइसिलकले तबग असिबु पाइखलिबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना चांगयेंग तौदुना येंगबा होख्रे रोपवे असि मणिपुर टूरिज्म अमदी कल्चरल हेरिटेज चाखल हन्नबदा नतना सेल थुंगी फिवम फगल हन्नबगी पांदमदा पाइखतखिबनी कुममगी लौ लोकपग लोइनना हांगदुना लेरिबा लौबुकसिंगदा चिंजाक तुमिपाल तांगलिबसी कोकनबा होटनरिबा इरावत फाउंडेशन मणिपुरना निंगथम मरु मरांग हुनबगी मनुंग चनंगा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की आंध्रो एसी मनाक्ता लेबा उचोल खुलदा ग्रो मोर फूड कैंपेन मखा चथदुना चाथोक लेबा हवाई थराक परीमा हेनबा लौफमदा हुनख्रे हाइना फाउंडेशन असना थादोरक चिरोलमना हारी Jerolada Foundation asigi President K.S. Gopen Luwangna mari lainaba department singna maru marang yenthokpa madi piba matamda asengba lawmi singda fanghanbaga loinena afaba maru marang sing pibiu asengba lawmi singna pothok pothok ninglabasu maru marang fangdabagi complaint laklibasi laktanaba punna hotnamina semadi department na piriba maru marang sing lawmi singna matam chana थादुना पोथोक हेना पुथोकना बुहनसी अमदी चिंजाक तुमिपाल तांगलिबसी कोकनबा अखोई पुना होटनमिनसी हाइकी थरमदुदा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट के.एस. गोपेन लुवांग सेक्रेटरी जनरल नामोइजम याइमा मैते अमदी उचोल की लौमी सिंगना सरुक्याखी हाइना जेरोलसना मखा तारकली Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Lisang Sitna Ngalingai Matamdagi Nisagi Mayokta Chatarakpa campaign gi sarugama oina amasung Manipur Kunaida Nisana Piba Chaitheng Singbo Pakthok Chauthokna Wakhal Kanthaminabagi sarugama oina ngarang Kadana Sindana Nongmagi oiba Academic Awareness Program ama Wangoi Higher Secondary School da pangthokre Mayai Kaba Nisana Mahiroi Kunaida Piba Chaitheng haiba hiramda chathakiba thawramaduda Kadagi President Hizam Priyo Kumar amasung Wangoi Higher Secondary School Wangoi gi lecturer Dr. Muhammad Wahajuddin Namaruiba Miyosingwena Sarukyaki. Amarom the awareness program asiki resource person Kadagi Secretary General Takhelambam Gitchandra Maitaina Oiki. Taramadida Kadagi Secretary General Takhelambam Gitchandrana slide so piduna mahiroi singda Nisana Sokhan Bayaba Kayagi Matangda Marik Jumba Wafam Gyatamduna mahiroi singda Wakal Tahanki. Nisasi Manipur gi mafam gyada yamna line fanglakpana nahasing Nisa Chabagi Chang Nongmonomagi Hengalakli. Maramaduna Lekai Lekai gi club Mairapai Bisingna Fanghandaba Amadi Yolhandaba Matautai Masina Ekoigi Kunaibu Masamo Fana Tambada Yamna Chowna Mating Pangani Amadi Tungda Pangtok Tabak Toram Kudimaktamai Pakani. Manipurasi Nisa Chaba Laitabalam Mamo Handaba Honaba the Mahiroi Singi Togdang Yamna Chowna Lay Masina Tungi Mirola Manisha Chadana Amadi Masamo Faba Kunaimo Henbada Yamna Chowna Mating Pangi. Mayai Kaba Nisa Singasi Patti Kanglabanina Mahiroi Singna Kaidong the Sokloidabani Amasung Des Suktok Toridabani Masina Makal Kyagi Laina Laknabagi Maramamoi Maramaduna Masi Tingi Harabadi Lakaigi Club Imamera by Bising Amadi Senior Citizen Singi Yamna Chowraba Togdang Lay Fundoki. Hozipaugi Martana Timber Bremtang Nominasi. Honglakliba Punsigi Lambisida, Araiba Chaba Yabama Kaisashinari. Adon Hidak Langta Kayama Sada Yarakte, Sashi Liba Singduna Adomgi Liberda, Kayam Sokali Kambibra. Libernabu Soklaba, Saning Tangimba Powdaba, Puk Nungaitaba, Kong Hamba Nungairektaba Amadi Kusukumen Sengalati, Kuding Maxibungak Toke Hirabadi, Jolip 100% natural syrup Amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Tada! Ibe makigano. Asa betamo. Sige yung se next time tina checksin na laksilo ka tamkabani ne. Tada lang se juhar habaga am takitarbo. Asum na mayam na machalbo ngapshan lugum. Masige yung masibu aso yung an ko kada batagi next time tina ngapseli.
Extec TMT Johar Habading Martok na Basembani. Zerman technology Sinamana, concrete Katok Tinaba Matamda, Kapam Amuk Hena Hengal Adley. Extec TMT, strength is in the quick. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ब्रेक की मतुंग मयाम मुखना तराम चरी मखाताब पाव पिसरी IDP हेल्थ कैंप मणिपुर थोखिबा इरांग मरम ओइरगा अवाब तारब मणिपुर की तोंगान तोंगान रिलीफ कैंप लेरिबा IDP सिंह यावना अवाब तारब इरेचा सिंहदा एलमनाई DM कॉलेज ऑफ साइंस क्लास 12 1996 अमदी 1990 DC बैच न सिंधुना लेप्तना मतेंग पांगलपगी मखातारक पोइने ngasisu kumbi awang high school relief camp ta kumbi apunbagi oina comprehensive health care and eye checkup amadi kumbi ki tungan tungan ba mafam sing da leriba IDP sing punna chakobagi thoram amasu pangthokre yaima eye hospital amadi we care foundation ga punna khusamnaraga pangthoki ba thoram aduda neurosurgery Dr. Amit Kumar Mayanglambam MD in medicine amadi DM in hematology Dr. Irom Anil medicine Dr. Uthan yauna gaine pediatrics amadi orthogi doctors kyana sarukyaki thoram adugi matangda alumni gi active member Thau Khongjam Alex na We Care Foundation ki khuthangdagi Mangal Care Hospital na ultrasound ECG amadi radiologist ki khudong chaba fungan ki We Care Foundation na lem na hidak langthak doctors amadi staff kya mateng panglaki amadi Yaima Eye Hospital mamangdagi tawduna lakwa gumna ngasisu mit ki laina naraba kya bu lain ki Camasda cataract teresm amadi atopa laina kya na naraba ahal singbu Yaima Eye Hospital da pukhalakna miyoi taraga mari lemna surgery tawnaba makhataba test toba hokre Manipur da leba yauna India gi manung amasung mapanda leikiba alumni gi member kyana Camasi gi damakta chawraba mateng panglaki makhatana su leptana lamdama sigi awaba taraba miyam da mateng pangki gani haiki Mamangi khoi health camp dasu adum ujiki We Care Foundation na hidak langthak dagi magi staff sing ke bubiraga mateng yamna pangbiki handak su dudagi hengat laga We Care Foundation gi through dagi koi ultrasound machine nung ke ECG machine dagi doctor mayam dagi staff mayam dagi pharmacist mayam puraga tobiri se We Care Foundation dagi tobirak pani sim chu We Care Foundation bu tak abugo su thakat akoi na kai khumna bu chari Asigumba health care masi pangthokpibagi dama kidogi general secretary and sankarna thagatwa phongtorakli Zana namna leiba iramdam kumbi loinana koi kumbi da leiba IDP mayam loina free da mamal lawdana koi mit ki cataract terism glaucoma na singma tong antongan ma layong mayam ama paisa lawdana free da operation gi oiraga su anything adu sangma charges khudi mamal amta lawdana koi awa ta ri sa mayam gi mateng pangwi wa hanya leitana koi kido kumbi gi mai degi kok ngoni kai khunu bo chari loinana ngasi gi free medical camp asida koi am interesting oi bai tare ko pakna free medical camp da togan da bai tare ultrasound machine ECG machine sing bai koi install toraga lakiba patient khuding moi gi requirement gi matungina doctor ye advice matungina fazana mai pakna koi hoji sathajari masi gi damakta su koi dem college eliminari silinau simbu hanna koi kido kumbi gi mai kok ngoni kai khunu bo chari Hausul Islakpada Maroiba Pau Omkana Pisari. Lamdamasi issue singna tokai tokai bawa khalwana mang tharaga magi aningba pamba singda chatnarabadi mai pak pangamloi haina CCSK gi president Jitendra Ningomba haikrai. Amadi wangkai ayang pali lambi matam sangna semdana lakpadagi lambi asigi mafam kyada ngarangdagi hauduna matam kaktana lambi thingbagi khongjang changsingkrai. Azu fauge na di ICB na sandok chari ba pau matanga sila shinjare meeting tabi di ba pung nama po amkhana kurung chari.